Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hacı. Asır namazın, şam namazın arası inşallah ağız aşırı az kaldı. Kılay kalasa. Müslümanlar. Hac жасауда қазір ауылдың саудасынан қараңыздар. Машалла. Анасын арқалап алып. معلش الله يرضى عليك يا ابني معلش الله أكبر. الله أكبر. معلش يا ابني ما شاء الله. خليك يا حاج. الله أكبر. انا مش انا خايفه معلش عشان خليك خليك. انت صايم يا اخوي حرام مالكيش دعوة. أهي جنة جنة إن شاء الله. يا رب. ما شاء الله. خليك يا حاج. تقبل الله. Anasın. Maşallah. Ya Allah. يا ابني Osunda ırmaklar nasip et bizlerge. Allah osunda ırmaklar nasip et. Anasını arkalap alып кеткенсин. Alhamdulillah, osunda ırmaklar nasip etsin Allah Taala bizге.